मैं मुख्रमजरी दोनों इंपीरियल से इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं राज नोंगथोंबम मनु हुना हारी बा 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट्स था मैं अम्बु तारम लोकचरी हाउकिबा मेगी तारीख कुंठा दगी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा थोकलीबा कोई एजुकेशन है कदर महिरोई सिंह अमदी मतुंग तारक तो ओजा अमदी स्टाफ सिंह न चंगसलकपा मणिपुर यूनिवर्सिटी की VCSE हाना रिजाइन तो हरम बदगी हुजिक्ति डिसमिस तो गदबनी नत्रगा महाकु लौथोकदबनी हैबगी वाफम लाइबा सिगी मतंगदा ngarang si anouba twist hagadra anouba turn hagadra story si the hojik lerim narrative for the last 42 days the leramba khongjang asigi little against the hagadra na ta kitang deviating oi bamong da joint tribal student bodies Manipur koi tongan bar loop sing yaw ba dum laba joint tribal student bodies Manipur gi miyang makhada thado student association Rongmai Naga student organization Liangmai Naga Katimai Luangdi Amadi Zomi students federation Delhi की न्यू दिल्ली की जंतर मंतर दा अकोई की VC की मथक संगसली बखोंजंग असी हंदोपियो है भी वाफम फोंदोखरे दुग मरुवेना माके मथक सिरिब मराल सिंह असी मरम चादे है बगी वाफम फाव फोंदोखिब लेरे हारिबा अनोबा टर्न नत्रगा ट्विस्ट एजुकेशन असी दलाई बसी मतंगदा नत्रगा इम्पास से लेप्तनो लेरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथो असी की मतंगदा खनने नगदंग तंग असी इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लिंक्स इन लेबिरिबसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन Manung Hutna Joint Tribal Student Bodies Manipur की पार्ट अमो इबेरिबा TSA हबदी थादो स्टूडेंट एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी TSA जनरल हेडक्वार्टर की जॉइंट सेक्रेटरी Thangtinlen Haokip ने हम तरह Thangtinlen बताराम लोग चली वेलकम टू द शो ऑल्सो जॉइनिंग अस कोई 6 सेमेस्टर योरबा मणिपुर यूनिवर्सिटी द अफिलिएट ओबा मणिपुर द लेरिबा तोंगा बक कॉलेज सिंगे महिरोई सिंगना मखोई की रिजल्ट्स हातोक तब तारगदे मखा ताना लाइक लेसु तंबसे मणिपुर द बोयरो मापान द बोयरो तंब फंगरो हैबगी नुनांग ब फोंदोक तना हंदक इकोई कोई चीफ मिनिस्टर की बंगलोदा फाउबा कोई थोमजन खिबा महिरोई सिंगी लुप आइ बतारे नत्रग फोरम जॉइंट कॉलेज स्टूडेंट्स फोरम की कन्वेनर ओइबिरिबा आरामबम विकास ने विकास पुसुतराम लोकचरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग टू अदुगा ngasi की डिस्कशन असिदा कोई मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन मुसु की मिहुल अमा यौबी ओन हाइजबने अदुबु मखोई नातै चादबा कोई हदि अचन बखरा लेबदगी ngasi की डिस्कशन सिदा यौबो फंगदरे नेवरदलेस ngasi की डिस्कशन असिदा कोई मेंबर अनि द लेंसन लेबिरे अदुगा मणिपुर की कोई तोगान पर मरुवेना कोई हुएलन पाव मणिपुरी एडिशन की कोई मणिपुरी एडिशन मैथै मयेक अमदी बांग्ला एडिशन अनि मकी एडिटर ओइबिरि ओजा हेमंत कुमार निगोमबसु कोई ngasi की डिस्कशन से याउन बिदम ता हौजिक थोंगरे हातार अदुन ओजागी मिंग लोबुसदि ngaktung matam logjarabani ओजागी माइक नु हाप लोइना भाइदन ओजा सोरमा पि होले अदु ओजा बुसु ताम नोक्चरी वेलकम टू द शो ओके हौजरगे होजिक कोई पैनल सुरे मुसु की मेंबर याउद्रगस कोई पैनल से सुनबा खुतकता एदोक्ता सिंजरे होजिक अहानबा क्वेश्चन से आई joint tribal student bodies की member हाइगद्रा member association अबो यूरोप TSA general headquarter की joint secretary Thangtinlen द लाचनिंग इसी होजिक चंगसली पाम मुसु अरेगी मुटा मुसा मदी अतोपा कोई यूनिवर्सिटी के मरी लेना association में आमना चंगसली बखोंजंग है तारे VC से लफोगदबनी dismiss तोगदबनी है बगी वाफम सिदा मसी अरानबो कैनोनी मोंद सिरिब चार्ज से अरानबनी है बगी वाफम से ngaraंगी जंतर मंतर पांथोखिबा कोई रैली है कदर प्रोटेस्ट है कदर मधुदा फोंदोखिबा ममिता करिनो तसेंगना यानिंगदरिबसी करी कराइवाई एरिया दन खतंग हैबी हौजिक की अखोइगी जॉइंट ट्राइबल स्टूडेंट्स बडीज दगी अखोइगी दाबी दे हौजिक की जंतर मंतर द पांगथोक गदरा नत्रगा मणिपुर द पांगथोक गदरा देयर इज नो डिफरेंस लेते मरम दे करीरा है बकान हौजिक की अखोइना दाबी तौबजे करीरा है बकान अतोप नते VC की चर्च तौब अदु अदागी नते अखोइना हारी से ब्रिंग नॉर्मलसी इन दिस यूनिवर्सिटी अदुगी मरम ओइदना हौजिक की छात्रा मयाम से हौजिक की यूनिवर्सिटी की मखादा लेबिसे 80 प्लस ने हौजिक की कॉलेज लेरिबसे एंड स्टूडेंट्स वेयर अराउंड 20 मोर देन 20,000 एंड देन द यूनिवर्सिटी द लेबिसे छात्रा से लिसिंग अहुम हेले अदुना हौजिक की मोइगी फिबम यिंग कांदा याम अरुबा मा उरे बिकॉज अरुबा मा उबा है बिसिदि छात्रा के केरियर की एटमॉस्फेयर मा काइना बगी फिबम मा लइए अदुना अखोइना यिंगबसे यिंगबा कांदा अखोइना चंगसलिबा कइगिनो है कांदा हौजिक की नॉर्मलसी पुरक त्रिदि छात्रा द केरियर मांगरनि वी फोकस ऑन द केरियर्स ऑफ द स्टूडेंट्स अदुगी वफम नने अखोइना लाकबसे अदुगी अखोइगी नॉर्मल सिल पोरकपसिदि मुसुसु मुतासु लोइना नॉर्मल सी पोरक पामी प्रोवाइडेड VC से रिमूव तो यू हैवी पोतुनी अदुको VC रिमूव तो बगी वाफम दुददी कोई जॉइंट ट्राइबल स्टूडेंट बॉडी ना मधु कन्विंस ओइदी हैवी वाफम ममांग दु फोंदो खरे हंदक सु फोंदो हेदन ngaraंगी पाउसी द हाइरी
अदुगिदु हौजिकति करि हाइबा कांदा हौजिकि VC से VC से किनोगी MUSU ने अदुगा मुता ने मुसा ने लोइनमक चार्ज तौख्रे that is not our concern अखोई concern दि इन ngasa हाइबगुमना हौजिकि normalcy पुरक पसिने अखोई concern दि अदुबु हौजिकि ओजाना ngasa हौजिकि हारक पुदुदा करि हाइबा कांदा VC से अखोइना कनबगुमदा उबगी फिबम ममी अमा उरक्रेबा अखोइगी चिन्नाव हौजिकि छात्रागी हौजिकि लैरिबा FU गी मनुंग्या अदुगा कदाय कदाय दगी ओइगदरा XYZ को अदु मयामसिना अखोइसे लाना उनबगी फिबमदा लैरकपा अमा उवेबा हौजिकि सिसिदा because हौजिकि VC अखोइना कनबगुमदा उरेबा this the thing is that अखोइना VC कनबा नते VC on the charge taubusi whether heavy charge or mild charge or whether false or true that is we don't care hauji ke ekhoina pamisina government sina they are still acting dumb moi sina khangdaba sare ba hauji pau okay aduna ekhoina normal si pura o VC on the charge taubusi jo keno hauji ki special investigation team independent body ama simbiraga adu ekhoini keno gi kari independent body amaka committee ma simbiraga investigate tawbio VC on the charge tawbisi whether true or false that is not our concern okay adu government na khara lobiro action lobiro sini da ekoina haibisi de okay adu state government na act tawda batumina leiba adagi normal si porpa pamba si mayam sidi huji khongjang changjaliba akogi MUSU boiro muta boiro aduga musa boiro mayam sina su same demand aduga asa independent inquiry committee ama same aga inquiry chata biu haibisi ju madu moni adubu provided VCC di remove to biu hazum di aure adubu VC removal ki matang sida kitang khena atai di samana re atai di huji Thangtinlen haibir Thangtinlen haibir du loi manare adubu so sida khena ba area khoin uzaba singarang ki press note tholok paduda aduga photo no jingu mayam sudhari hai tare manduda hairi si khoigi VCC one of the most efficient and able VC ni habi wapum phongdori adumai matak da chiri bach charging asi kano oidi convincing oidi habi swai area ma lak bani na VC se kanma bugna tragasu ma se efficient oi hairi sinadi ngamayam hainer dit khitang khenare adai du ni koin hajini oh adugi point la radi ko hojik ki MUSU ne muta ne aduga musa ne loin mak kino gi charge si tobire adu tobire ni na hojik ki VC na so masana clarification piba che de oja khoi na su uram bayai ko aduda hojiki ama amana mun kinogi langnaba sarukta adugi pot to karira hai bakanda hojiki kinogi normal serum da la o sini da khoi na pam si okay normal si pam bani adubu VC kangkhat pai wafam de lei kanphap gi de khoi gi de we don't have the right to this kari hai sira VCC directly kanmagi khoi na pangan leite because हौजिकी MUSU मुता दुगा मुसा से मोई किनोगी MU की मनुंग द बाटी ने whether मोई की मनुंग द internal problem level लेते बट there is another case कोई दे उबा याद है frankly speaking को okay अदुने कोई उबा याद है ने कोई हाई बिसे दे we concern only for the students अदुगी वफम ने दे कोई हाई बिसे okay okay adu so asira aduna takpati hujigi ngarangi khongjang duga akoi Manipur University da hujik changjali khongjang se ke thoidong khena balai te habani only normalcy bubiro habani so asira normalcy prokpe matang se loina mak same opinion leibagi mami tari ai handaki khogi mahiroi mayam haida 6th semester da khogi parekha haidok tadra master tamba phangadra phangoidra phang targa so yam theng rani mapan da sakya hai target admission pungloi lagrani hena chingnari ba khogi forum joint college students forum ki convenor Vikash lakshan ngi si hojik ki oina di khogi Vikash hoi aru 6th semester de leibum heru sing ngasi su press conference to bikhiu male tasengna kari stage lei bere kari khongphum lobi gen khan biri makata tasengna mak akhoi huji lairiba situation ji da hai ta gadi akhoi 6th semester khatta sunate huji 3rd semester 4th semester ki mark sheet result declare tawdri hai tare mark sheet se masina maram moraga akhoi chanabi convention gi matung inadi akhoi mark si yenga matung da satra sina mark si yenga matung da magi 5th semester da honors paper se offer tawbane ba sengna hajaragadi ado hujik si su haidoktre aduna blindly akhoi satra sing sina honors paper blindly lawhalle aduga hujik 4th semester su mark sheet phangdri ado satra sing asina moje pass tarongani atraga toromoi haiba su khangba ngamdre ado masita sengna haijaning badi si khogi irresponsible vice chancellor ama khogi Manipur University da stay tawraga leibadagi thogalakpani haiba se haijaningi aduga especially hujik 6th semester gi satra sing su khoi hujik paikha pi khraba matungda hojik exam haidokpa yarabagi matam yoksalabane adu hojik pa haidokte aduna mapanda khoina tamningba satra kayama laitaba nate adugumba kaya adagidi khogi hojik DM University ole edi hai adubu aduda piba ngamgodaba capacity di
aina khanjabada only about 400 or 500 mangaire aduga hoji je khoi gi graduation da laiba satra sing ji it's more than about 15,000 appear to 16,000 maya appear to adugo Manipur University da piba ngamba city only 2,000 ni ado sigi irang sina sigi crisis sina akhoi gi haibadi solve se matam sana tawbida targadi akhoi satra kaino da lakadoriba effect asi kanana responsible pubigadoino BC na pubigadoribra nataga union haisadi minister na pubigadoribra amadi akhoi gi state government na pubigador haibse asoba hangamani aduna ngasi se akhoi ngahan kaino da honorable CM gi da memorandum pisan basaki akhoi satra joint college students forum gi tungan college sing gi satra mayam punsalaga semba forum sina ada khoina pisan ba memorandum sapa matamda honorable minister se function ama sakhi haibagi leiramde basida lairiba magi security state force sing duna khoisi matamsi mungkhai ngayu adagidi minute adu ngayu ada ngayu na ngai hanbasi akhoi phaniam koina ngaire adubo akhoi gi laik tamba phangaroidra akhoi gi punsi se mangadra haibagi khoi saunari ba satra mayam duda hena sauning ba ma pokhale haitare adagi akhoi je it's more than about 4 hours gumba khoi je ngai halle haitare adagi khoi je sauraktena amkusu khoi thomjali aduda laibak thibadi lathi charge sauraktuna khoi gi satra gi khoi gi sentiment asi asuki matik hena akhoi de sokhan ba haitare aduna akhoina friends conference tawraga akhoina numit humni gi manung matam thajaraga haitare akhoina haiba vice chancellor gi khoi gi crisis ase Manipur University gi je khoi gi concerned authority union haisari ministry amasung Manipur government na migen changbiraga atuba matamda lotion biu aduga haidok tana leba semester gi exam se within 3 days ta khoi gi haiba post lotion biraga haidok na basu tawbiu hain haijabane ado hoji fawda government gi positive over response amata laktawna maram moraga akhoi ngasi press conference pangthu aga khoi gi forum gi apun members sing yanaro matungda akhoi hayeng dagi college sing je MU affiliate toriba Manipur college sing se khoi shut down tawragani haibadi mark sheet yaudana tamba yaroidabani na adung khoi shut down tawre atu matamda solution je productive faw natraga khoi exam se haidok tri faw khoi shut down tawrakani lapthok jak okay khoi result haidok tri faw di college me am je loi lepane am ta college hangaro yam phajare hajik university khathang thongnolam bani adu hujik loina mong masa matamda system ta khoi gi electric ki mai mut padona mathang loina mathang mut khibi mong da tawre haitare aduga mairui mayam ama khoi prakha haido han biu haidana khongjang changjalu pada pekha gari gi haidok pa haidona chaina kanthabir khibagi nuai ta basung leiri bani saisida khoi violence athaba si khoi mari police ki machak lai bagi secondary issue ni adu primary issue di result haidok piba khoi gi VC gi issue Manipur University gi issue solution biu haibne adu hojik leiri ba issue si lotion dana lere government su initiative law de di hai adu government gi manung de di lawi tawri haibi wakhum di pondok biri khoi gi president of the CA yogre ministry da che tha gre khoi university gi level de su thare tonga ton ba student gi level de su thar lere to hojik phawgi onadi movement se center de su state tagi su movement wen udaba aduna di dum khongjeng dum jangsel lere so aisida mayam su hani VC gi am chawba asoiba leire habagi maru aina khoi muta amadi musa khoi musunu puthoi si sagi financial amadi administrative error mayam am leire habagi wafam nu puthoi si adu gi beyond adu da khara mu chalaga koi mani mamang dasu adum haina khiba Manipur University si money minting institution ama oirabra madu gi damak ta ko irang thobra habagi yam chawba question am sadum hangnari adu de natte adum mayam loi chenai adubu somewhere adu da sudum adu dagi horok khiba zala habagi wafam su mayam ngana dab dinate ayo jaim da lakse ke kamai akhoi sum yengbasi MU gi hojiki magi khongjang si khoi 40 days hagadra daga tham khai mu sujale hayai kana karino sugyamna sangna MUC thingjali si karigino hay matang do khoi loi ham hainare aina khoina yeng khalai hete deba matam sanga abarina khainom ni tawra ani si khali hoja hore mami ta hore khoigi divide tongna bagi khoigi kan still na makhak sadan ba hore mairoi mayam sing sing marak sida amagi mayam sida khoigi nakpak tanana bagi lal amakhak si khoi hu amakhak station ba hore madugi kanoni Delhi da nak uri phangi khoi uri se masar kisu tang taum du dagi hogduri mo gisu yam nakai sengba pot amani aregi di AISM na su nan tang tama thore sangengre sangjeli du adu BC ki mayok tani aduna adu mayok ta aduga sogor pa kangbu oma swaidana ama haiba adana ama haiba kangbu oma su yaure aduga center da lo na se tha mayam su yaure ma thamgada bani haiba pose lai posi aduna di hojik si sam na harabada khoi Manipur University ki BC masa ma khai tare ko BC ji protocol yam wangi ko phamdi khoi na sum haina bai wani mai pham ama khaksi tono hono da Manipur kono moksi irang langoi phim da leire simadi khoi ya khoi yam thoe aduga masida politics tonare
politics change politics is the congress ka bjp ki hum sun na ti ko political party wana political party hum da politics am khak tawna re abadi angam tarare yeng si akhoi na yeng du si kari gi no akhoi gi manipur university ki bc loktho hai si kari gi number 1 khoi na yeng du si mai roi lup sing na ma si toan toan makhal gi charge mayam matawi charge sing du musang ma sung akhoi gi mutana madu gi du charge sing du sagot padong na tawi charge sagot pai badi moi so dum pulap oina mai roi sing du samin na bagi mong da lei project se adagi atop kangbu ama tribal body sing tagi dum hai sini nakalam lai khoi na khoi khalle kari gi no tribal body sing si sig ihou si yaw bi kari gi no khoi dum khalle ado adam kan bane masi musa muta mayam to busigi mayok ta mu he dum le ko do jara si khoi dum yenga lai ni fai da wang ngang di adeli da wang ngang mi si pot am lai khoi u fang ji adagi di sina ta ba political party sing ju lon mai magi ganu sing tharaga ada mogi silhai mayam le ngani adu bang na bu ngasi phawba ngasai MU ge BC si lohok tuna le ni sumna khoi thaja bu wani ko masi manipur gi culture ni aduga india ge sudum tawi khoi gi lokhu ha re mi si kamai tong na lokhu lo de gi hai tar ga di moina sheri maral si sar si aduna jelak pani adana jan bani congress na injam bani la lo na injam bani na daga na moi uja khara na BC oining badagi injam bani hai post gi sar si mayama ada ISRD ministry gi table da pekdan le rang bani sar man gi aduga di mai lokhuk na maram si khanrak matam da apan na balabi ma ohel le post se adu ne ba mujiki ngasai sanari ba rajniti politics adu ne blais ado aina matang sida paning badi mayam na tori ba sar sama mayam ma le ga su ma masa di madu sar do ai sa si ai yaudi na man hai yaudi senati na hari bani na masai mayam hai ne du ni akhoi independent inquiry amadi ai tangai phadabrai na ai khale nani ai na ngasi lengak ta appeal ma tongning si state cabinet na waret am khak lohoning ai state cabinet na waret ma lohoning ba waret shot na ta ba akhoi gi kaino se moina di BCC lo khuk bangam de aduga center da moina request obodi ngami aduna cabinet na request obdo si masagi mayam sina mairoi mayam sina hauri ba irang mayam si sina maram oirakanda MU gi BC se magi mathakta independent inquiry ema hoi tobiu haina mara recommend dina teko tawna ba taksin ba haina warep lo baina state cabinet na warep ma lo rakanda center tha ba da madu kanane na khale adiga warep sida ahoi kangbu mana yadrabani aduna ni hoi gi thama khai si mai tamak si yadrabani na maji kamai tok na hoi sta BC thab oina thamde no si phare ne maji mayam ni namdaro phajan biro yare mayam ni musa musun loi pharo loi maji hingalo ne hanga kana ma kamai tok na si administration ma sala ya doino adum su kan biyo adu ore kadi ma si atopa ma masu magi su masu summi hajari bani na inquiry si ama tawraga puthok ti bo mai maral si puthok ti bo kadi magi kano si maji karai university no delhi de thambi gera kalta thambi gera nataga madras thambi gera thamba yam phum leibra nataga na on lip tawbi gera ama tawbi gera tawraga sahi ama thambi gera tha taw thambi gera thangdo khar kanda hojimaki oina academic kano si atmosphere se han phim da hanjana ba lambi ama khang government sina cabinet na warep lor kanda simtang tawbi oina taksin na ba warep ma loba yabra ai wakal no ni ko ai na ai haja wani ko miski je government na tawbo to makhala mani natraga di yengsi sarang na re hayeng dagi college myam thong lo ni hai thong lo na ga ha kanu da government na madu gidu noi thong lon badu chana ba yaroi na hairaga mairoi sing lakadra wada sing ingadra ko na sulai adna sigi sarang na phim sina university sigi wahau sidagi manipur da mairoi mayam gi achauba khoi lanpham ma oirakadori aduga khwaidagi maru oibadi sigi si nan MU da mai sai hai mai thai hai tawrisini si maham mang khangdi thare ra sai da khangde khoi matang di yam chade aduna atopa da sadorakadra manipur gi masawar mai si kano ni moi di khangalagu kanguni phapata khangode thado si gai thado kanu da khoi gi state si da sarang na ba loin order film da ma lakadaba mayam sing to ano khoi government sina mun wakal to bir kanda karam mana phagada ge choi sang ya khoi onbiro ga chief minister honorable chief minister si del sapiu ngasimak hayamak sapiu aduga hujik oi film se phadana amtang a da center da hayani khangani aduga kamang to gode ge khangani ai gi migi order da na ngasagi khoi gi BCC maran sungai leti harga su sig oi film sina ma si thamba yaroi ha possibility phadana na khai seng amtang di a da haibam sumra ne khali natraga di faida ka dore khoi gi mairoi masel gi markus funara ka dore je
오자싱기 말고서 푸너라까니 해가지고 아래기디 미암 말고서 푸너라까니 시기 소세 말함디 푸너나봐 누시너드나봐 후 까나구머나 사실리 까나구머나 호지 더랑 떠우리 아론보 그절 더랑 아마야마 떠우리 마시기세 아코이나 쿠도 미 텔라 간다 하이럭링이다 무이 마사나 이 소시 로션나봐 호나 오이나 야이니 오케이 masa hadi politics hana ba dirty politics hana ba lei re bani aduga natraga thoi ba thodo sida amot pa khud chamba hadi washing dirty hands to ba kangu hindi da haigana satranj ke khiladi satranj hana ba mi ani khak yaure angam tana ba sida mayam se khana na ba gi masa amoi dur habani matam su ku silak tar di mayam se faction mayam throk tan khana ba su soidan yorkani adu ba hoji ki oina di hoji le ri ba situation asida akoi VCC almost mayam na yadra bani na VCC mana pana chum tar ga su hoji ki oina di inquiry cha thab matak ta maram ma matam khara gi oina lothok matak tari habi wakum ni adu ba swai sida ngarang gi jantar mantar gi khongjang sida koi gi joint tribal student body na phongdo khibasi maha ki matak le VC ki matak le riba koi gi maral jing je inquiry torga mana तौरमी वैसे लाली है बगी confirmation से लाइट रिपोर्ट wrong doings की confirmation लाइट रिपोर्ट माबू VC की फंदगी लौथो इधर बनी है बगी वापम नसिंग में यारे अदाई दूध नहीं है बसे कोई joint tribal student body की वाकल होंजिगा होजी सोई यूनिवर्सिटी जंक्शन वाकल होंजिगा अदी normal सी हंजलक पदु बुद्धि माना तारगसु VC की matang juda di khara khena ba chauna tari adubu koi thangtinlen na di khena de habagi mong choi pe hedi VC kangat na te sbari adu phongdo ri ba statement singai tari delhi degi adu ai di chauna khena ri kari happening sigi matang gi siko phajana analyze tawba kan de sigi si ta sing na hai ri hojik ki VC si de koi gi it's not in the purview of the state government to take up action ko adubu hojik law and order situation phibam lae aduna state government na hojik ki moi gi state government so they have big role ad maram di hojik law and order situation lak ni na adu iba tar hojik law and order situation lak ram ni adu ga ngarang gi koi gi jantar man da ekoi na pham naga keno tori sida kari ra hai ba kanda VCC maran lai ga su kari oi re su kana ngon da oi re su XYZ hojik gi musu gi oi gidra muta gi oi gidra musa gi oi gidra ndra VC gi oi gidra kana gi oi gidra hojik ki independent body independent inquiry committee ama simgat ladi moi gi independent committee duna phajana chatharani chatharak pa kan di hojik ki VC gi mathak da maran oigadra kari oigadra adum lawrakani adu hojik ki lawdringai mamang da di hojik ki normalcy puna baside ekhoi gi khara khanpham thok pra haina khalle maram di intellectual institute ama oibini na MU se okay hojik ki professor oigadra kana oigadra assistant professor oigadra associate oigadra loinam intellectual group kitang ne pharajo phatrasu hojik ki master tamliba satra mayam jingsu loigi kari haisara wakan khan thabang ngam mi kitang ne aduna hojik ki ekoi gi keno gi ngarang gi khara point awrak do adu gi matang du ai khara clarify nga aina ngasai hojik su tawre adu khara ga tawrak ke ko hojik ki kari ra hai ba kan hojik ki it's not in the purview of the state adu di khara matam nu ngai ba tare adu matam nu ngai ba taram ni na ekoi na sirom da inquiry committee du na keno tawra pudu ekoi na ngai ba na pharoidra natraga or normalcy di purak na ba satra do instead of giving a harassment to the students normalcy purak ga du ga hojik ki sirom ge inquiry inquiry di chathar na phai haib ni ekoi na haib di okay adu haizu batar ga su the allegation or the charges leveled by MUSU and MUTA that the university's VC is incompetent to hold incompetence holds no ground haidi masi incompetent oi haidno musum di mutana charge tori basi masi ground amata leiti habi wapum su ngarangi koi protest na jantar mantar ki protest na hairi adai judan yam khene haidi investigation chathan si inquiry chathan je adu koi ki normal se su lehen je habi wapum dupudi yare adu so isida sirei ba charge me am si university ki mahiroi amadi oja sing na sirei ba charge se masi yumpham yaude hai no ground an hairi the point is that koi na hai bisidi hojik ki imung amagum bane moi se hojik se okay university gi oigadra na traga example like college da lei bise principal amaga satra hai bise imung amagum bane aduna moi gi church to gira kari to gira hodu manung da moina discussion I think even the VC is inviting the MU bodies for this meeting dialogue adu egi mod da de just in my opinion egi opinion hayo hai bi de
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯣꯛꯏꯅꯦ Okay. ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯔꯗꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯤꯗꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯁ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗꯗꯤꯀꯣ Okay. ꯍꯧꯖꯤꯛ VCꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯨꯗ ꯃꯨꯇꯥꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ wari sanaba phol phajana tahodabadagi thokibjala aduna wari sabul hodabadu hujik wari saraga loiselaji irang thogumji haibagi wari tawji hari bra haibagi wafum dunia du hujikti madwai da mu hanjalaga wari sanaje yarto mandre hujikti resign to you have to gi handoroktana remove or dismiss VC haibala abnina amu hanjala wari sanado mandre mayam wari sabcha to mandre even chief minister ga wari saje haibada koi musugi mahiro sing di chatrabani anirak sana kre humno sobo in chatrabani aduna so aisida VC wari sanu sanse kitang nemi brem ta halok jage brek tam thonjar ke campaign sumeng ta no Welcome back. Adon Ingrid basi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam Manung Hutna tanga sikhana jarmi basi Manipur University da Haokip numit nipuni thoye sida akoi college si university si ponglep lep pagale rakpa duga hayeng diga muk university sida affiliate tawba Manipur gi as many as 68 college humpuni pa na sisu koi result haidok pidrabani na marks set pibi drabani na like makata na tambasu yaroi dabani na mayam se loina mak thong lor gani habagi stage pabu yawre hairi ba sigi matang dani matang se ai koi gi joint college student forum gi vikas lak sake vikas hujik university ki sida almost 99% haga 100% haga VC gi mayok tang atani hujik opinion lai rise everyone is against VC and because magi wrongdoings khara lai habadagi haina bani adubo wrongdoing si mi khodi manati khangna te public su khangna te and particularly MU da tam daba mahiro sing khoi college affiliated college ke mahiro ngatani MU gi satra budi satrani adubo directly MU campus da tam banate koi gi affiliated college da tam ngatani so ai lak chaning se khoi media da su adugo everywhere university da su college da mayam si VC se lali high target sina dominant opinion mayam loing ana base dominant opinion ni adu sometimes I di urudam ni na khangudam ni na natraga ina aingonda laizari information khara jena ma lalam da base chumam basu ya habagi doubt khara laiba hai tare adu laizaba targa su mayam na everyone is talking that he is wrong adu bu vikasu ma je wrong na to malage hai banga makta because everyone around you is talking that he is wrong aduna vikasu upay litedana aisu मासे रोंग नते हाइरो तारगति आइसे कनाने इंजल आइजानो आइजना ngang इसे करिनो आइसे मयाम संग आइसे एंटी कहतर एंटी पीपल नत्रगे एंटी खुगी हाइरिबा यूनियन मयाम सिगी एंटी चखिनै हाइबगी इसादा मसा मतोंदा कहतर अकीब थोलपदगी ओके अकीब थोक्त्रगसु मदु हाइरानी हाइबगी सुम अमलै सिगी थियरी से खुगी खुगी सोशल साइंटिस्ट एलिजाबेथ नेली न्यूमन स्पाइरल ऑफ साइलेंस कवे हाइदी डोमिनेंट ओपिनियन मैं हमसे सराउंड तो सलक तारगति आइगी लेजब असेंब ओपिनियन दुसु आई मसे हाय रोगदा आई अंगाव बतानी आई से मयाम दगी तोखाय तागिनी हाबदगी किरकना आइसु मोयना ngangi दु ओइना ngang बहरे तमना आइगी ओपिनियन से साइलेंस तगी हाबने आइदी कोइगी डोमिनेंट ओइदबो ओपिनियन से साइलेंस तगी अदुगा डोमिनेंट ओइबसिना सुम चासलकन लोइना आइगी ओपिनियन फबो डोमिनेंट ओपिनियन दुना ओइरखेब के रिप्लेस तोरकपुदनी कोइगी हाय स्पाइरल ऑफ साइलेंस है तारे साइलेंस से चौथोरप आई असेंग ओपिनियन से नमजंगिबा अदुमाइना तौरबा जाला हाइबदुनी सो आइसेदा एवरीवन इज सपोर्टिंग द मूव तसेंगना मरम चाबदगी सपोर्ट तौबसु ओरमबदी अदुबो सो आइसेदा अदुगी पॉइंट खरदि लैनी डोमिनेंट ओपिनियन से लोइना ही इज रॉन्ग हाइरक तारगति यू आल्सो हैव टू से और यू आल्सो नीड टू से ही इज रॉन्ग करी हैवनिंग तसेंगना मक्ति होय कॉलेज की छात्रनी मणिपुर यूनिवर्सिटी की छात्रदि नते अदुबो आइगी एनालाइसिस ता हाइतारे आइगी वाखलोंदा सिगी मतंग सिदा BCC लाली नत्रगा सुमी हाइबगी यामना एलाबोरेट तौद्रक तारगसु आइगी वाखलोंदा लेजबदा होजिक मुसुना मोंदा चार्ज तौबा की पॉइंट दा आई मखतंग एग्जांपल पिजगे मो मासे अखोगी यूनिवर्सिटी मदा लेगदबा अखोगी मागी मतमसी माजे मपालम दा अनऑफिशियली यामना तोइना चटली खोली हाइबगी मुसुना चार्ज तौरी मंगोंदा अदगी अखोगी थामै मनुंगदा 10 days 20 days मा पागना लेते खोतेना यूनिवर्सिटी दा लेते खोतेना हाइरी सिगी मतंग से आइना पुसनिंगे इदी अदुना मरम ओरगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अमसुंग अखोगी छात्रगी सिंग अखोगी सर्टिफिकेट पिथोकदबा कैकादा लोइना सोइरा ए हाइबा अदुदा आइना सिदा होय यानिंगे यस यानिंगे हाइबम लै कैगिनो हागा हुजिजे अखोगी थर्ड सेमिस्टर की पिथोकतिबा मार्कशीट असे अखोगी जनवरी अदवागी मतमदा अखोगी पैखा लोइख्रबनेबा 2017 की
सिगी मतम साइड एग्जाम लोइख्रमने अदो हौजिक पाउबुदा पिथोक्तना लैरिबा मार्कशीट से अदुदि मासे कमाइना खोइना माजे इनकम्पिटेंट इरेस्पोंसिबल ओइदे से कमाइ हाइदुइनोबा अदुदि माजे इनकम्पिटेंट इरेस्पोंसिबल ओइ हाइबसे आइना याम साउथोकना हाइबा ngam सिगी matangda हाइबदि हौजिक पाउदा पिथोक्त्रिबा मार्कशीट सिना मरम ओइतारगदि लोइना लिंक लाइनरेबा हाइबदि अखोइसु एमयू एफिलिएट तौरिबा सात्र मनेबा अदुना मसिगी पॉइंटसिदा आइदि BCC मासे इनकम्पिटेंट ओइ इरेस्पोंसिबल ओइ हाइबसे आइ अदु examination university level so half sanctuary registrar examination controller librarian administrative defunctional so the mark sheet college pull up lower ni stage VC na mayam wari sanasi musa orsu muta orsu musu orsu mayam se amtam family wari sasi habi wafam lai or wari sana je haise da by leaving behind personal interest and personal ego ma the interest to maning the loy thamaga mayam to wari sana je habi wafam lai adu ninga sai so jana have politics ki wafam de have thambigre adu sai personal interest maning the thambiramo adu ego su maning the loy thambiramo adu mayam mukta university si da makta chakhona gida makta normal si pronto wari sana je habi wafam lai singa sai na haje ki ba mamang the wari sabo loy hodo ba hojing loy sala je haiba oidori brakari haben matam kang sa da braina khalle project BC gi appeal do ai appeal lama tauri haiba yana bagi lambi ma sumana sheba male tawge hargadi strike sina nong ni dang sanghil matam du da mana mapan saluraga halak matam du da mairui sing du ko thi na kotna mi thara tawraga law wari sas law ne pam ji kaino aina kari soire o okay ai asoi badu de si ai sum thoge yare ai tawro ko si yana bam sangi adu matam du ji he de hojekti mabu lawthu oina numit ni phuni khungum changsin na leiraga oja mayam lambi da phaman ba satra mayam classroom da like tangda da protest taw lehlaga mana wari saraga warusin porok sha badu de ai di yado made third party amana wari sasi ga ina hairaga di yarakadra third party ma mathau ta ra na khali ada sima adaga atopa mana isu mana ai hayeng dagi college mayam thong lo ne hairise ai masi se ai tasek na ngai aduga ai wonda nungai ta ba mas fawi ai na fawi si sam chamba kaino ni ko logic ni ko haije moi khongjang du gi moi na to lairiba mo gi demand do adu ai maram cha de ha na te maram loi sai su ya kin kai akhoi gi kalaiba angang mayam mairoi mayam sing sida moi da compulsory education pi ba haiba se akhoi gi tangai phada thodang generation se gi thodang akhoi miyam gi thodang adu moi kangu amagida moi da khudong sa ba phangandre akhoi miyam punama lemin nani haragadi ai lambi makhak tang soibra sini ko haji je angang mayam jing sida akhoi gi ai college se karaga ai haidoini ai tungi yumbi oigadoni na ha mayam akhoi gi sai semester ahan masangba ani su masangba mayam du joi dak tam bahurini moi su lep ka doine adu akhoi kangu ma akhoi chhatra lising ama ani si akhoi si ta like tam phangre noi mayam su lepo akhoi su lepo sanu yawmin no no ma khak yai ninni yai manga ni ho yai akhoi mayam noi manga ni protest tong minase hayu yage adu natraga sida mayam ama sida matam kaktana tawgadi ai ma tawbino na appeal tawni yeng si akhoi yeng du si yeng awai medical college ani khak lei sida rim sayam lei zenim sayam lei moi dile phan bangam dori brasi moi like tamba khoi suna kandana ngasagi adu su tamba ngam hokdaba ade khudong jab su lei hokdaba ngasagi adegi di leipak sigi kano state sigi awang ma thaki mapana satana khotna mai tamba phangudaba angang mayam sindugi adugi kangaw na lengada punsi marel du ngasagi mairu lu singba singsina khandi usine adegi sigi film se tarana ba hora re bese MU gi woro Manipur government po woro moi su wakhal tabiro sini natana mairu singju adum moina thokuma taw adagidi ada kanona su khoi gi BJP na kainom haiba Congress na kainom haiba BC na kainom haiba moi mayam na kainom hairaga sum pungchai raga sum tham tasandana thamaga akhoi mayam ji phunna bagi film da laagadi kamai tawni lebak si kang khong chai raga de kamai tawni sidani aina Manipur government ki hoji thodang chauna lai na hiring ni je hanadi thodang lagam da yai MU ki BC do Manipur government lo khopang am de haram yai hoji law and order problem lai akhoi ki step ki mahiroi mayam ma hoji mang be film da lai adu orgadi aina honorable chief minister se
tumina leba sumdre sini haide ma miam da wa haibana ta kaino mana kaino ma pambai ma de sunbiro aduga mahi tamba ja pangan biro hayeng da ki hauni haiba khungeng se asi mana su kamai tong lusin ga da ge sim yeng biro aduga mairu sing su masi matam kakta bo oi da bi da no mani ni gi protest on tong osop bi yabra ai ge simple request ne ko se moi gi khungjang du da lali kholi ama to wa na te ko akoi pula mangmin na tare haiwa ni ko mangmin na ba sim ti khoi khunai mayam sina akoi gi parent mayam sing aduga senior citizen mayam sing sina kari lege ha pora matang di akoi jam khalo go ma sumbra hai bagi mayam da mieng do ai sing sina na bai ofum si khuluk se okay the chief minister gi maike gi state government maike gi am chawba thokdang lobgi matam hen bu hela bane to lob khoji lod ragadi hena merik pidi majau bi hena akoi devastating orani habni adu bo sida mamang do su koi joint secretary HRD ga lam yeng jangre wari ga san muta gadi sanadre musu gadi wari sanagre aduga wari sanaga su hangre aduga koi tongan ba chithi koi even visitor wari ba president phau ba chi igra bani oja singe maike digi adu bo hoju phau ba koi gi union government ge maike digi center digi thabak amata local poi mamita da even inquiry committee setup to bagi wafam phongdorok tabani na hojik se aduma inquiry city to biro habi wafam se loina ma hairi bani from every angle adu hojik bo to bino lebani center na su act to da basi information se masai ojana habi information makan su na lakpadi mo hojik act to bangam da bo doi jada kai kamai khan bi ai gumba isam chamba mi amana na dagana matik mayai leitaba notice ki masa amana like like su phai ga na mana senior ne na BC hapam taraba nahara na mi mangana sura mal langrani yajuko aduga Manipur da thoi ba thodok se Delhi da thoma ba ma pung kumari mai nu si thingam raw laipak se ki prime minister Narendra Modi na hai dai ne sabka sath sabka vikas na ha sabka sath sabka vikas tu akoi miam se ki khola odi kai ma kai kari gi ta da ge sini khoi hang ni kari gi ta da ge sini akoi Manipur gi miam na lauri ba mai ro miam na lauri ba adagi kanu gi oja miam na hai ba miam se kari gi ta ro du no sini da akoi gi asum baduna lajasun kaim kai di akoi gi ngasagi BC ori ba pande se maran sunai lete ha ya jasunu miam na ya da gadi mara lete badu karai dono puthok kari kai ge sini khoina karai dono puthok piro sini nata gadi suje kamai lo sunde no nata gadi suje hayang te lo solo sini adu nata na wa su sunga ang na sum toro palai da le salaga noi dani manga da ba hoi MU thani thingjalu ahum thingjalu hayang dagi chuti hanu ko hostel da mairum thamgaru kaina si har kanda Manipur sibu akoi gi loilam lenga tong sum thamgi kaina akoi thambadong na ga sum adugi niti ma sakke na lor gadi that is wrong adu policy du yade Delhi da leba mairoi sing do adugumna akoi gi mairoi sing su lobiu ada protest taw matam da moi phamba ngambra Delhi da prime minister office ta moi phamba ngambra sini national media sing ka jogi moi na kai thwang logi khoi kai dog akhoi kai dog sin da akoi je lojing le ada koi pathi kum thi marakta lamuk lamang da panglei le budong na moi na khan badu di ai di yaning de ai nakai sing na haining kanogi union ISRD minister se election gi matam da yam la isi da aduga ngasagi miyam ko su yam toino unai kai doge hata link bi ro kai doge link bi ra ka da mairu sing du unabiu karino mana lothok pa ya de hari kari gino hojibol hokta khut sang de kari gino summe khoi na khang badu le khoi na khangi sina kai na ka da ma gi mathakta inquiry amadi tawdi hajum joi kangi inquiry ama tawbugi tangai phadabadi adum lei leiraga su inquiry tu tawrkan inquiry tu tawboga ma si matam khangai ko inquiry tawgige aduga ma da mathok tawlo haidu di yaro ma si di chadabi na te ba inquiry bu tawraba tawragadi ma bu thabak tagi matam kar pothan bai ba sidi chadabi amane ba adugi system tu lagadi university ja itam tamna dum ya I hani film da hadal lakada na khale ba adu natana ngahang leraga wangang da bigi thoksil ama sum leibase adugadi masagi pandi si moina kankhali moiga samana ba thak ama da lei na mayam longna rei si kamai tok na akoina lali na logyo no sini da si film se laktana ba akoina ai ga saje duni ko ma kanano sai na khudo minute na dingai da akoina haina dingai da moi tom to thau to biyo okay kanano haina masak tangna dringai da akogi sabka साथ सबका विकास लोइना मकी चौखट पदो तो भी हमने तो सबका साथ सबका विकास से सिर्फ मणिपुर को छोड़ के मणिपुर याव तो भी तो ओरबजाला मणिपुर की कैसे और कांदरी तो मैंने लेरिव से केनो सेंटर ने एक्ट तो से करिगिनो हाय कि हम दनी खुद थिलत आप होता तरतर बनीना अतो आइदु दनी सबका साथ सबका विकास सिर्फ मणिपुर को छोड़ के मथंग जे ई केनो दलाक से के थांगतिंगलेन दा ngसागी स्वाइसिता कोइना ngसाई पॉलिटिक्स यावरबरा थर्ड पार्टी कनागुम खरा सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट लाइब मियो खरना यावरगा मयाम से पुश तौरगा हाइब इशू सी सिदगी डाइवर्ट तौना बना तरगा सिदा स्टैंड अप तौना बा नाकल अनि थोकना बा हाइतारे मसी सिल्लब्रा हाइबगी ऑफम दुनी करी हाइबनि सो सिदा स्टैंड अप तौना बा तोंगा दुआन ताना बा कंपार्टमेंटलाइज तौना बा होनरे हाइना यंगबिब्रा कनानम इंजलेन खमिब्रा कमाय हाइबनि सिगी मतंग सिदा अखोइना एगी मोड दे सिगी से
कनागुमा XYZ अखोगी MU की USU की मतंगी सिदा कनागुमा नसो करी मैनिपुलेट तौब यारोय सिगिसे मरम दे अखोई नसो अखोगी joint student bodies कोई अखोई न लौरी से वर्प से मरम दे कना नसो इंस्टिगेट तौब लेते अखोई न on decision लौबने because thinking for the student welfare हौजी की छात्र हाई बसिसे हाई बसे हौजी की मणिपुर की पुम बदल लेब कान यंग कान दे not only मैते not only मैते पांगल not only this नेपाली XYZ को even tribal से याविने अदुना हौजी की अदुगी मयाम दो यंग कान अदुगी situation मयाम दो यंग कान देखो न study तौब कान यंग कान ओ छात्र से याम मांगे तौरे example लाइक हौजी की JNV दा एमिशन सिस्टम हो रहे अदुगा DU देसु केनो तौरे को अदु मयाम से लाग कान हौजी की छात्र से नसाई केनो ना जॉइंट स्टूडेंट की केनो ना हाई बगुमना हौजी की 15,000 more than 15,000 20,000 से छात्र से BS6 सेमेस्टर तमीने अदु मोय मयाम से accommodation से only 2,000 3,000 ने hardly maximum 3,500 ओइ माले एखोगी MU से अदु ओरेदी the remaining student do कदाई चट हन से हौजी की अखोइना लमतो पगे हौजी की JNU की ओइगद्रा नत्र DU की ओइगद्रा नत्र अतोप XYZ की स्कूल मयाम से कॉलेज यूनिवर्सिटी मयाम से यूनिवर्सिटी मयाम से करीरा है बकान हौजी की थिंगरम मरदे मोगी एडमिशन सिस्टम में थिंगरम मरदे अखोइ छात्र मणिपुर की छात्र अनमद मांगख्रे ओके अदु मांग बगी दो अखोइना प्रिकॉशन लो जब वानी को मरम दे अखोइ की प्रिकॉशन लो द्रदी होरेन अइना हाय बगुमना there is no differentiation in caste, color, this. But as a whole, Manipurian ama oina. Koi kino ki Manipur ki macha ama oina. Koi mayam na khanbin na gada bade. Sigi si normal si purak adi. Koi mayam da su khara athu matam na normal la adi. Koi ne su kana okay. New or XYZ adugi university mayam de koi na request oraga kamai to bra hai du su ama lebi. Adu mayam da su koi na khara khanpam thok bra. Hai bigi वखन लोन दो लेरक बकान एकोइना डिसीजन से लौरक पने अदुन एकोइगी व्हाट वी एकोइगी डिमांड दिसु नसा आई लोइन हाई क्रे अदु मयाम दो ओके नॉर्मल लगा हाई बने बा अकोइगी महिरो म्याम सिकी मागी चही मांग हिगदर एकेडमिक ईयर मांग हिगदर हाबगी अकी बदुनी थेंगना पेखाइ दो का द मिंग जलुदुन हाबगी वखमनि मणिपुर यूनिवर्सिटी चनगे चलद लिसिंग ओहुम लिसिंग चंवा दिन चलरोय अतोप लिसिंग 33 तरहम दो महिरो जिंग दो क्राइ चकदगी लोइ लाइक तम तोक तारिब्रा हाबगी वखम दुनी अदुना सोइ सिदा अदुबो अदोइ बोक्ति याम फजब वाखलोनी अदुबो आइनो हुजि अमु हंजरिंग जिना अखोगी यूनिवर्सिटी हजिक जंगसलिब ओजा अमदि महिरोइ सिंगी खोंजंग से स्टूडेंट एंड टीचर्स की खोंजंग एंड अदर स्टाफ की खोंजंग सिदा सिदगी तोंगान दे हाइबनिना कोई जॉइंट ट्राइबल स्टूडेंट बॉडी ना जंगसलिब खोंजंग से तोंगान दे चमारी नॉर्मल से प्रोपर पामे हाइबनिना तसेंगना यूनिवर्सिटी के महिरोइ सिंग अमदि ओजाना जंगसलिब डिमांड हाइगद्रा मोगी डिमांड सिदी याबिनिंगब्रा डिमांड दो यानिंग दबो मानबगी वाफम निंगना कोई थेनजरी से सिगी मतांग सिको हाइब कांदा ngasai na hai bugumna hojik gi kino gi MUSU ne musa ne moi gi demand they have their own demands okay ko ekhoi gi di taseng hai di interfere to budi ekhoi di interfere to de okay ko interfere to budi natte adubu hojik gi ngasai ekhoi na विषय सु खरा क्लैरिफिकेशन पीबदी अखोइना थिंगरंबा खरा सु मम्मी सु खरा उई को अदुबो अखोइना विषय क्लैरिफिकेशन तोबदा अखोइना थाजनिंगाइ सु नते अदुगा थाजगी हाइबे सु नते अदुबो अखोइना अदुगी मतांगने अखोइना एनक्वायरी कमिटी लाओ हाइना अखोइना डेट 6 नुमित अखोइना बन कौरमिदो अदु होजिक की MIL लिटरेचर की मतांगदुगा अदुगा होजिक की सिगी MU की मतांगी सिने अदु MU की मतांगी सिने हायर सेकेंडरी स्कूल के लेक्चर खनबे मतांग दो होय अदुगा होजिक की MU की मतांगी टू रीजन ने बा टू रीजन होजिक की MU की मतांगी सिना अखोइना अखोगी दाबी दुना अखोगी केनोगी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर का ऑनरेबल केनोगी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर मबानी यावन अखोई वरी साने अदु वरी सानब कांदे अखोइना हायरमिदो अखोइना केनोगी पुरप तौरमिदो करीरा हाइब कांदे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमिटी दुने अखोइना पुरप तौइसे ओके बिकॉज अदुगी इंक्वायरी कमिटी दुना केनो तौद्रदी इनिशिएट okay nganna tawdradi yadro ado area duma understand tawjare inquiry committees di loina magna muta is demanding inquiry committee MUSU is also demanding and musa loina mag everyone is asking for independent inquiry committee adu madi hairi adu this should also be removed have wafam sula koi wani adi mana tawramba wrong doings khara leire 70% of the wrong doings can be proven anytime have wafam su hoi university ki maike di oja sing na su phondo ke bule ramni aduna oja sing na amadi mahiro sing na staff sing na talib demand do
ट्राइबल स्टूडेंट अखोगी ngसाई joint tribal student body sinati adu ai duda khut thingjanra ka su yabi bra ha baduni ya da bra sini ngasai sawat pagi mami adi no ground ga harak pani na ko ha adu kisi ki matangi se ko koi ki joint student body mai kai de comment di pinning de okay adu bu ai gi opinion da high high de just from my opinion independent opinion ne sidi ko independent opinion gi ai gi mai kai de high high de hoji ki muta ne musu ne moi gi demand se adu moi gi se reasonable oibra oidabra didi I because I have left the university campus pass out oire adu reasonable oibra oidabra di khangde adu ga hoji ki VC gi so magi clarification so chumra chumdabra di khangdre aduna ai gi mod hayo hai bi radi hoji ki VC so lehallaga adugi kino gi muta musu khoina so moi gi one table da lakramraga adu kharadi matam chat kri adi hairi binga sai di ko adu matam chat matam se thing haina low di hojik ti okay we have only 42 days I say exactly precisely 42 days 42 days ko adu hojik ki 42 days chalasu matam si yamna kero thengdadri haina lowe marandi moi myam se phabinaraga solution ama purak pada kari kai balai gidra sigi agi just my personal opinion ko sidi okay phamina adu agi area do khujikti kitang hendokre nanthokre habi wapum su ja singna tongan forum sing da phondok khibal lere dubu madugi stage so amuk lakpa yagadra habududi matamna nongni sida proposition adu hojiki onade ina mo khogi vikas ta lakchani si Manipur government ni promise ta wi government se lakpati ban amta leheloi haidana adubu akoi lambi sorok ta ban leitaba darga su university campus ni mini funi toy ban tawre adi mahiro sing laik tamba phangda ba su ban magala mani lambi thong thing bu ko ta ban nate ayeng de amuk ban tawdore makhata college umpuni panda ban je sang dor toy tare it's more than 42 days werani adi yam chaw na tor hai tare education da ban higher education da ban block to ba chamana duini aduna soi sida di state government gi su Kongthang lokap matam chare maram adrunin han koi mahiroi mayam na koi pakai don biu no mi humni manung daga changjalui to kari haben ngi sai daga me kari appeal to bini ta sengna mak hajaraga huju je khogi Manipur University je it's a central university adu ba tar ga su akhogi Manipur University tammi ba satra sing se koi khunai se gi satra nga ta ne hai tar aduna huju jik lairiba issue se akhogi athuba matam da initiative lau bidaba adagi athuba matam da solution purokna ba to bidaba masina maram orga akhogi satra gi khogi college sing satra sum adu amasung khogi Manipur University gi atmosphere da kai re ado hariba khogi satra khunai sing gi satra sing asi central university ni haijaba tar ga su khunai sing gi satra sing mangdar ko matam da honorable chief minister amasung khogi different bears minister sing na yenga magi macha masu na mangpa sing da ma yenga leiba ngamgadra haibase state government gi mai kai da thamjaningi amasung khoi ngasai kaka hemantan haibda ai compliment macha am khatang tawjaningi akhoina total shutdown tawbasi tasingna akhoi tawjaning badi natte akhoi yam kupna khanara matungda tawjabani aduga thamoida ai hujik su nungai tabadi pawi kai gi naiga ai ikha thaba ai fresher sing so kadra haibagi thamoida nungai tabadi phaujai adubu akhoi gi Manipur da chatnabi ama oina akhoi gi state government gi chatnabi oina akhoi gi issue se yamna violent oira abakan da khata akhoi gi taba issue se yam ka haina mai hora kan da khatang taba oina ui aduna akhoi nang ahan memorandum piba khotpa chappa khotpa desu fazena receive torokte haitare pekap haidok bi habi phura ta laimni aduna hariba satra sing asi still Manipur University de affiliate tawraga tamgadawri ba satra sing se freshers orasu hojik lemori ba satra sing asu akhoi punsidi ta sengna hojik moi peka haidok bidrasu akhoi manga su yare ba phare ba manga ge ba adubu akhoi na jik thammi ba MD to save the future generation ne aduna makhata na sigumba akhoi da thoi ba pose moi da thokta na ba damakta sari ngai da ye hobu du gi wane ba akhoi Saring itu ya hiu atau saring itu ya ribra ingin itu ya ribra jadi kera ya kera mahirui sing tu ini ya reh habni atau soal isu itu ya bi habni isu solution bi habi wafum tadi matam puno dosa lagi udah hamda taruh ibarat laksan udah ujuk lagi ribra situation sih dah inquiry kami cuma tahu di tarik tu na expedite tu halaga satu singi career mangan dah habni government ani makta ki center amadi state na ek tahu tu na tu mana lagi sih habi ki charge sama su ani mak sih tadi adu su tu na dum tahu budi tu i adu bu ujuk lagi ribra situation sih dah koi banju sang dor tu habi di school college tingjan bagi hadik moro in college humpuri man tingjan gitu right fresher sing ni amare waktu ji akoi college ka ba hodor me harau dana aga hoje July tha yor pota college lola ni haita di fresher sing gisu am nungai ta ba hadi freshers party tau jage khalam bo tau roi dini ka kari happen ki tedang thabyo tien basin ngi nungai roi ai bi yani keno ni akoi ki semester system ni Manipur sarari university ma kha tawisi
semester si tha taruk ki manungda semester ama loidoini nungma class to da bahai basi mairu yam song no mangi adu oja singda madu phuat na hona bad awa we yearly chahi gi wena pangthok pa exam oram taragadi Sunday da or second Saturday da mayam ma ba ko toroga kukup ya adu hojing no mini phun thoji kamai kukatu no ha pot am lai si posima thanbiro aduna ni nga sa ai hajedo sigi waro simse ai apila hon tong ni hui laipak sida hui pra kano gi railway minister ok lerami kana no hai kanda lal badu sastri si man prime so oiding mangi wali ni ko railway si grung kano rail am ka grung chak matam da man responsible man lawe adu man pham tharuki ma maral leram bayai leram da bayai adu suna kan dagi irang me am hor angang me am mangai se masi yenga ma si kai doge ai di resign to biro si ma adu ne na mangon da hena miam na thaja ba helkani adu phem ningai oba lusing bam oir kane na ai apil antang tong ni ma si resign to biro hoi ma sum da bu yam te ma asum basu ojana masunu ko ma kenda lalam do sunu ado ngasagi mahiroi mayam sing sing yenga kan ni ko manipur gi academic emos person ni mang na mugida magda ma resign to bi kari kai ge na ai simtang khang ni okay vc da appeal to resign to bi kari kai bi have gi appeal doni larger miyam gi interest yenga miyam gi interest yenga ga ai resign to ro edum muktana lagini have to di yaro ngasai ego do mayam ego ma di personal interest maning da thamaga wari chana sia to ba hai ba maina ko gi vc na su personal interest ama di ego do maning thamiraga mahiroi mayam se gi 1 lakh plus mahiroi mayam sigi college mayam sigi university sigi mahiroi mayam sigi oja mayam sigi kalaga sacrifice hai gadrang thagi resign to bukari kai bagi habi wafum duni irang ji hena sok thok thringai da on den on ngasi on de manu hunu gi thamse matang chalu sinjage ngasi gi thamse da oja hemanta adigi Thangtinlen amadi Vikash na limbritna thamsi ba thawa happy kibam di mapung phan bidam ta uhma ku thaka chopondok chari appreciate your joining masine ngasi gi manu hunu gi tharong ngasi gi addition se karam to bi ko khan bir pa agani koi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback tha bir pa agani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Gurumjari.